rugendo, kwa mfano yuko naenda Changuzo, akararera ariko araja mu Cankuzo, atanapitia Gicumbi atafika kweli? mbega aciye mu Gicumbi by'ukuri arashika? Hawezi fika kwa sababu alipitia njia sio hiyo. Nashobora gushika kuko yaciye mu nzira itariyo, lakini angepasha kupitia hiyo njia kwenda Changuzo, ariko aciye mu nzira nyene ije mu Cankuzo angefika, ategerezwa gushika, angefika, ategerezwa gushika. Na sisi kama vile wa Kristo, natwe uko turi abakristo, kama tunachita wa Kristo, nimba twita ko turi abakristo, tunapotembelea njia ya dunia, iyo tugendera mu nzira y'isi, hatuwezi kufika kule ambako tulitarajia kufika. Dushobora gushika hadi dutegerezwa gushika, tutajikuta tumepotea, twisanga twatakaye, tutajikuta tumepotea, twisanga twatakaye, na tutajua namna gani tena tutapata tena njia. Kandi dushobora gutahura kandi ukuntu dushobora gutora inzira. Acha nikwambie, umviriza ndakubwire, hivi vitu vyote ambavyo tunavyoviona katika dunia hii, ibi bintu byose tubona muri inosi, visinge kusababisha uiache njia yako ambayo unatembelea katika maisha yako. Nibitume ureka inzira yawe utegeza kugenderamo mu buzima bwawe. Visinge kufanya urudie nyuma katika kazi ya Mungu. Nibitume bigusubiza inyuma mu gikorwa cy'Imana. Haya yote yanapita. Ibi byose nibirengana. Haya yote ni mapito katika dunia hii. Ibi byose nibirengana muri inosi. Isinge kuyumbisha katika njia yako. Nibikujumajumisha mu nzira zawe. Ukisoma Mhubiri, usomye Umusiguzi sura yake ya 5, igice cya 5, mstari wake wa 15, igice cya 5 murongo wa 15, inasema mzuri sana. Biratubwira neza cyane. Aseme tulikuja hapa duniani tukiwa watupu, twaje mu isi turi busa gusa, na tutarudi hivyo hivyo hatuna kitu, kandi tuzosubira uko nyene ata kintu dufise. Je, kama ushajijua kama tulikuja hapa duniani hatuna kitu, mbega maze kwitaura ko waje nga mu isi ata kintu ufise, kwa nini sasa mambo ya dunia hii yakusababisha utoke katika njia yako inayostahili? Kubera iki ivyisi byo utuma uva mu nzira zawe urimo, na tushajua kama ni mapito yote yanapita, kandi tuzi yuko ari birengana biko birarengana, na tushajua hatutachukua kitu chochote, kandi tumaze gutaura ko ata kintu kimwe tuzotwara. Tulikuja bila kitu na tutarudi bila kitu, twaje atacho dufise tuzosubira atacho dufise. Haya yote tunayoyaona ni mapito tu. Ibi byose tubona gusa ni birengana gusa, manyumba mazuri, inzu nziza, magari, imiduga, ni vitu tu vya kupita, visinge kusababisha wao waache kazi ya Mungu. Ibyo kurengana nibitume ureka igikorwa cy'umurimo w'Imana, visinge kurudisha nyuma katika kazi ya Mungu, nibigusubiza inyuma mu murimo w'Imana, isinge kukatisha tamaa katika kazi ya Mungu, nibigucisha intege mu gikorwa cy'Imana. Jua kama haya yote yanapita, menya yuko ibi byose ari birengana. Jua mimi hapa duniani sio kwetu, mumenya yuko hano kwisi atari wacu, na ndio maana ya dunia hayawezi kukubeba muda. Niyo mpamvu hii isi idashobora gutwara umwanya, kwa sababu hapa sio kwetu, kuko hano si wacu. Hivi vitu tunavyoviona hatutachukua hata kitu chochote. Ibi byose tubona na kintu nakimo tuzotwara. Kwa nini sasa vikupotezea muda unashinda kumtumikia Mungu? Kubera kivyo gutakariza umwanya bikakunanira kugira gukorera Imana yawe. Kwa nini sasa vikutoa katika njia inayostahili kupeleka katika njia mbaya? Kubera mu nzira ikwiriye bikagutwara mu nzira mbi. Kwa nini furaha ya muda ikusababisha kukosa furaha ya milele? Kubera kumunezero wakanya gato ushogutesha umunezero w'ibihe bidashira. Bwana Yesu asifiwe. Imana yacu icyubahiro. Furaha ya muda haiwezi kusababisha ukose furaha ya milele. Umwanya muto ushobora gutuma ubura umunezero w'ibihe bidashira. Kwa sababu raha hapa duniani ni ya muda. Kuko umunezero ngaha ku isi ni uw'akanya gato. Ni ya muda. Ni uw'akanya gato. Utafurahi, uzonezerwa, utafanya kila kitu ambacho unajisikia, ukora ikintu cyose wiyumvamwo, lakini ujua tu hapa duniani sio kwetu. Ari gico utahura muri wewe umenya ngaha kwisi ko atari wacu. Jua kama hapa duniani sisi tunapita, umenya ko turabarengana hano kwisi, na ndio maana tunapaswa sasa kujitayarisha katika safari yetu. Niyo mpamvu tuweza kwitegura mu rugendo rwawe. Ndio maana sasa tunapaswa kuangalia ni njia gani ambayo tunayotembelea. Niyo mpamvu tuweza kwibaza mbega ni nzira nyabaki ndiko ndagenderamo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imana yacu yagicyubahiro. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana yagicyubahiro cyane. Tunaenda katika njia ya pili. Tugiye mu nzira igira kabiri. Kanisa kama vile njia. Ishengera nk'uko ari nzira. Acha tuende tusikie namna gani kanisa ni kama njia. Reka twumve ukuntu ishengero imeze nk'inzira. Njia hiyo
iyo nzira ni nyembamba sana, ni ntoya cyane. Watu wengi wanaiona, wanaizarau, benshi barayibona bakayisuzugura, wakati haiwezi wafikisha mahali popote, bakabona yuko idashobora kubashikana ahariho hose. Acha nikwambie, hiyo ndio njia ya uzima wa milele. Areka ndakubwire, iyo niyo nzira y'ubuzima budashira. Njia hiyo ina miba mingi, iyo nzira ifisemwe amahwa menshi, ina uterezi, irimo ubunyerere, ina miba, irimo amahwa. Najua watu wengi wanaweza kujiuliza namna gani hiyo njia inaweza kuwa na miba. Benshi bashaka kwibaza muri bo, mbega iyo nzira kweli kirimo amahwa. Hiyo miba nafikaya si vingine, ni majaribu ambayo unazozipata kuwa kama vile Mkristo. Wakati unapojiita Mkristo, igihe cyose wiyise kuri umukristo, wakati unapojiita kumfuata Yesu Kristo, igihe cyose wiyise gukurikira Kristo, wakati unapojiita kufuata njia ya Yesu Kristo, igihe cyose wiyise gutegereza gukurikira inzira ya Kristo, utakuwa na majaribu mengi, utegereza kugira amageragezwa menshi, ili aweze kukurudisha nyuma, kugira ngo agusubize inyuma, ili aweze kukukatisha tamaa, kugira ngo agucishe intege, ili uone ile njia iweze kufikisha mahali popote, kugira ngo ubone inzira yo kudashaka gushikana ahariho hose. Acha nikwambie kwa mchana wa leo, reka ndakubwire kuri uno mutaga uno munsi, majaribu ambayo unazozipitia, amageragezwa ugenda ucamwo, shida ambazo unazozipitia, cyangwa ibibazo ugenda ucamwo, zisinge kusababisha kuiacha njia ya kanisa, nibitume ureka inzira y'ishengero, isinge kusababisha kuiacha ile njia ambayo unapitia katika maisha yako, nibitume ureka ile nzira ukuracamo mu bugingo bwawe, kwa sababu njia hiyo ndio njia uzima wa milele, kuko iyo nzira niyo nzira y'ubugingo budashira. Shetani anapoona hivyo, iyo umugwaniza abanyuko atakupigisha sana vita, ategeza kuguteza intambara, atakupigisha sana vita, aza guteza intambara, ili upate kukata tamaa, kugira ngo ucike intege, ili uone hiyo njia iweze kufikisha mahali popote, kugira ngo ubone iyo nzira kudashaka gushikana hariho hose, ili uone hiyo njia haifai kwako, cyangwa ubone iyo nzira ko atari ingirakamaro kuri wewe. Acha nikwambie kwa mchana wa leo, reka ndakubwire kuri uno mutaga uno munsi, jiulize njia gani ambayo unaitembelea katika maisha yako, wowe ubwawe yumvire ni inzira nyabaki ugenderamo mu buzima bwawe, jiulize njia gani ambayo unaitembelea katika maisha yako, ibaze mbega ni inzira nyabaki ugenderamo mu buzima bwawe. Acha msomaji mzuri, reka umusomyi mwiza atusomee katika kitabu cha Yohana, adusomere muri Yohana sura yake ya 14, igice cya 14 mstari wake wa 4 umurongo wa 4 mpaka 6 kugeza kuri 6. Nami niendapo mwaijua njia. 5. Tomasi akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Amen. Amen. Tumshangilie Bwana. Turasoma mu izina rya Yesu igitabo cya Yohana 14 umurongo wa 4 kugeza kuri 6. Tubwira ati, kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati, mugenzi ntituzi iyo uja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati, ni je nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kuri data ntamujanye. Amena. Tumshangilie Bwana. Reka dukomere amashyi menshi Imana yacu. Bwana Yesu asifiwe. Imana yacu yabw'icyubahiro. Tumeshasikia neno letu linatuambia vizuri sana. Twumvise ijambo ryacu litubwiye neza cyane. Yesu alipokuwa, Yesu igihe yari ngaho, alikuwa na wanafunzi wake, yari kumwe n'abigishwa biwe. akawaambia, arababwira ati, aseme niendako mwaijua njia, iyo nja murahazi. Lakini Tomaso akasimama na kumwambia, ariko Toma arahaguruka no kumubwira, Bwana, tunaijuaje njia? ati, mwami, iyo nzira tuyizi gute? Naye akamwambia, na aramwishura, hakuna endaye kwa Baba bila mimi, na uje kuri data namujanye. mimi ndiye njia ya kweli na uzima wa milele. Nzira y'ukuri
Tumeshasikia kama Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima wa milele. Kumva ko Yesu Kristo ari nzira y'ukuri n'ubugingo. Kwa nini sasa tuende kutafutia njia katika dunia tena? Kubera ko twaje kuronderera inzira kandi mwisi. Na wakati tumeshasikia Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima wa milele. Kumaze kumva ko Yesu Kristo ari nzira y'ukuri n'ubugingo. Ukimwamini Yesu Kristo kuwa njia yako, ni wizera Yesu Kristo kwa ari nzira, kila kitu katika maisha yako kitafanikiwa. Ikintu cyose mu buzima bwacu mu bugingo bwa kizororanirwa. Yale mateso ambayo yapitia, bijya bibazo cyangwa ibibabaro cyamo, ukishamwamini Yesu Kristo kuwa njia yako na uzima wa milele, uza kwizera Yesu Kristo kwa ari nzira y'ukuri n'ubugingo, yote yataondolewa, byose bizokugwaho. zile shida zote unazozipitia, bijya bibazo byose urukuracyamo, zote zitaisha, byose bizorangira. Tusingesumbukia tena ya ulimwengu, nitwinanize kandi n'ivyisi, kwa sababu hapa duniani sio kwetu, kuko hano mwisi na bari wacu. Hii njia ya dunia inasababisha tu sisi tupotee, ino nzira ya mwisi tumatoka dutakara, lakini njia ya uzima wa milele tumeshasikia kama ni Yesu Kristo. Ariko inzira y'ubugingo budashira twumvise ko ari Yesu Kristo. Tunapokuja katika kanisa, iyo tuje mu ishengero, tujue kama sio njia yetu, tumenye ko ari nzira yacu. Usingekuwa ukitembelea njia mbili, nube wa kugendera mu nzira zibiri. Leo uko katika njia ya kanisa, una musiri mu nzira y'ishengero, kesho uko katika njia ya dunia, ejo kama mu nzira y'isi, utajikuta unapotea, uzokwisanga utakaye. Wakati wenzenu watakapoanza safari, igihe abagenzi bazabatanga urugendo, utajikuta wewe unapotea, usijue namna gani utapata tena njia. Uzokwisanga wewe watakaye, uburinga nushaka kuronka inzira, usijue namna gani tena utapata njia. Utaure kandi kurusha kuronka inzira, usijue namna gani utapata tena njia kufikisha kule ulitamani kufika. Kandi inzira ishaka kushikana yuko bakuja. Kwa mchana wa leo tuulize ndani mwako, muruna mutaga ibaze muri wewe, mimi na wewe ambao tuko mahali hapa, wewe nani tuli hano, kujiulize tunatembelea njia gani katika maisha yetu. Twibaza tugendera mu nzira nyabaki mu buzima bwacu. Hiyo njia ambayo tunazozitembelea inastahili kwetu sisi wa Kristo. Hizo nzira tuko tunagendera mu nzira kwiriye kuri twebwe ba Kristo. Hii njia ambayo tunayotembelea itatufikisha kule ambapo tunatarajia kufika. Hizo tushikana tuko twifuza gushika. Tujiulize ndani mwetu. Twibaze muri twebwe. Tujiulize ndani mwetu. Twibaze muri twebwe. Bado neema ingaliki. Ubuntu buracyahari. Bado neema ingaliki. Ubuntu buracyahari. Unaweza kuchagua njia iliyokuwa sahihi katika maisha yako. Urashaka gutora inzira ishobora kugushikana mu buzima bwawe. Unaweza kuchagua njia ambayo itakufikisha kule unatarajia kufika. Urashobora gutora wewe ubwawe inzira ishobora kugushikana au ushaka gushika. Usije kusema ningelijua. Nuze kwicuza ati yo menya. Ningelijua. Iyo menya. Muda ungaliki. Umwanya uracyahari. Muda ungaliki kijana mwenzangu wa kuchagua njia iliyokuwa sahihi katika maisha yako. Uracyahari mukundwa gutora inzira wowe ubona kwikwiriye mu buzima bwawe. Muda ingaliki mama yangu ya kuchagua njia iliyokuwa sahihi katika maisha yako. Umwanya uracyahari mama wanje wa gutora inzira ubona kwikwiriye mu buzima bwawe. Usije ukasema ningelijua. Nuze kuvuga cyangwa wicuze iyo menya. Ni muda wako wa kuchagua sasa ni njia gani ambayo utazitumia. Gutoranya inzira yawe ikwiriye muri wewe. Usingetembelea njia mbili. Nugendera mu nzira zibiri. Utajikuta unapotea. Uzokwisanga watakaye. Utajikuta unapotea. Uzokwisanga watakaye. Na usijue namna gani tena utapata njia. Nutawe kandi kunushaka gutora kandi inzira. Na usijue namna gani tena utapata njia. Cyangwa umenye kandi kunushaka gufata inzira. Ni heri kuona ndugu njiani pa kwenda mbingu, tukinung'unia sana kwa kuwa tu peke yetu. Haleluya! Asante heri kuona ndugu njiani pa kwenda mbinguni. Asijari vyiza yuko wabona uri mu nzira ubura na bene data muruko muraja mu rugendo. Asante kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo. Ati kuba hamwe muri hamwe uratuma umutima ba hamwe. Neno ambalo naweza nikamalizia kwa mchana wa leo. Icyamusha kurangiriza kuri no mutaga. Tuulize ndani mwako. Iyumvira muri wewe. Njia gani ambayo utaitembelea? Mbega ni nzira